ဒီနေ့နောက်ဆုံးအလုပ်ချိုးကုန်လုပ်ဆင်းရမယ်နေပါ이렇게 마스카가 9 မိနစ်နေလာမှာဆိုတော့သွားပါတော့မယ်အလုပ်ရောက်မှပြန်တွေ့ပါမယ်네. 네. 이어폰 본체 두고 갔는데 혹시 이건가요? 네. 안녕히 가세요. 감사합니다. (51번) 고객님 음료 드릴게요. 91분? 네, 맞습니다. 이쪽에 복숭아예요. 네, 맛있게 드세요. 오케이. 됐어요. 와 맛을都是的，还是怎么？要得盘那个怎么背对？
100မှာဆိုရင်50လောက်ကတော့ကျွန်မအလုပ်ပြီးပါပြီ။ဖိုက်စားတယ်မဟုတ်စားပါမယ်။အေးနဲ့ frozen စားပါမယ်။ကဲအမေရိကန်နို음료 3잔 드릴게요. 맛있게 드세요. 쉬하다. 잘 먹었습니다. 어서 오세요. 이거 엑스트라 사이즈요. 큰 거예요. 아, 큰 네. 거예요? 맛있게 드세요. 맛있게 드세요.